Leno ay kajing ang nut, jong Ornado jong Al Nassr ban kur trofi ka Asian Champion League 2. Habak la limno hakmat ka Gamba Osaka. Kabade ka tim na Japan warada ka ditang sikol. Henry yakanam ladu la kurno daga Gamba Osaka. Kabadeiru kasin ka benengkong yakan ka tim ka Gamba Osaka ban kur trofi ka Asian Champion League 2. Kumta ka jing ang nut jong ka klub Al Nassr kamtam jong Ornado pan kur trofi ha ka Asian Champion League 2 kalong penban da Kongpong. Ha ka ba ka jing ap ka mentah ka daistang ka Saudi Pro League ban penlim ya ka Damak. Ka jing ang nut jing babun balang kamtam ki fans jong Ornado ki fans jong ka Al Nassr pan kur trofi ha ka ne ka jilekai ne kamit ha ka Asian Champion League kapaderu ke jinglekai ha Saudi Arabia. Haka final Henry klempoi perkat penban bawat la ke Al Nassr kla persyangkat la katjai banyo ban pendekat ya kan ke sikol. Kabala yo deka Gamba Osaka du ka menit kabal laipau da Muhammad. Henry hadu bakut ke jinglekai wat la kla yo kato ka teli ka buksiar. Henry na kaling ke Al Nassr kamla wat pendekat ia akan ke sikol. Tangma susdang ke jinglekai hapdeng ke Al Nassr persya ia ke Gamba Osaka. Ke jinglekai kalong ke internet pahabat kalong ke bay kaj pa namar baro art legitim kiale banyo ke jingjob. Henry kadai haka menit ke balai pau baka Gamba Osaka kalayo ke sikol lingbau Dennis Muhammad. Haduk ke bakut ke jinglekai ke Al Nassr kamla syuban penyakaj ke sikol haga bakan nam ladu hak Asian Champion League 2 mentah ka yom kadeno ka Gamba Osaka. Da kebalak ban belim ya ka Al Nassr datang sikol. Kabadeiru kasen ke benengkong ya ka Gamba Osaka ban kur trofi hak Asian Champion League 2 da ka penlimno ya ka Al Nassr. Bat ka jingla ban penlimno juga Gamba Osaka ya ka Al Nassr kla penduno ya ka jing angnut ka jing terang jong Al Nassr jong Ornado ban kur trofi ka Asian Champion League 2. Da ka ba ang nudru bahagi ki Arsen yelekai pan yukur art ligi trofi. Henry Pause Al Nassr menta kadang up satang kawe ke jilekai ke Saudi Pro League ban penlim ka Damak ban kur trofi hakane kali. Hakaba ka Al Nassr menta katam setang arpon yak Al Hilal. Kumtak Al Nassr kadan kamban job ka Damak. Hakane ka mit arpoi tarik namar da ka jingting yobak Al Hilal kan penlim yak Al Faiha. Kumta hakane ka final Asian Champion League 2 ne ka mit ka Gamba Osaka kadai ka ladu kadba ka Al Nassr kadai ka Nassr. Hakaba Gamba Osaka klak kore ka song pisa ka ba $1.1 million kadba nakaling ka Al Nassr kayu kore ka song pisa ka ba $1 million kublai sibon.